Ka Jaintia National Council Central Executive Committee haka kerwo nau Presiden Rangba Jongka uba Sambormi Lingdo kalapan bana si sendon da Black Flag Rally haka ni kendrutrik ubenai Lber Arja Arusan ha East Jaintia Hills District ha Kleriat kabalong ru ka headquarter ka district ban Persha Jor ya ka railway kabatmu ban wanra hari Jaintia. U Presiden ka Jaintia National Council ulaong ba imat ka sarkar kamshim layok por ban pek yaki jingtho ban nakaliang jong keseng ru kam kwa shu ban shupen pau ya kano kesur lingba kilat pathai kubor ha kejing ya dai bat ka railway ban uns dang no da kijing ya ki kuble pe ki nam song snong ko maya yang ka region tia ka yang i keni to ko berta sepi ki produk ki prasnam ki yang i naka office yang ka Jaintia National Council haden ban nakaliang ke sarkar da permit yang go ya kini ke isu railway yo ibu ke sarkar na kelam chen na kaliang UCM atau ya ka railway ke bertemu wanra apa bernihat ada pendong ke sarkar India depan yang go dan nihat apa pendong yang kita ke skim tak temu yang ke sarkar kata atau wanra ya kini ke railway apa East Jaintia Hills District hadu headquarter Hakleriat i kam kesem negesngi ka citerik yang benai match ara jara pesan dia ucong ya ka Central Executive Committee ka wadhan ka yang i uperkhat halor kani ka jintmu yang ka sarkar hejing sekiat nadu ka sngi ka wanengkong wa ka sarkar dapan pau go wa em go ka jintmu wa wanra ya ka railway chapo East Jaintia Hills District i nagaliang ka Jaintia National Council demi i chikmat wa upercha ya kani ka jintmu yang ka sarkar जो ये छह मिले वो मिनिस्टर इंचार्ज yang ke MDA वो मान ले lokal MDA yang ini usar kermen celah वो pun pau yang ini ke jing percak ke yang ini dan negesni ke JNC CEC dan ke Bigesur dan Raigo wa i wong kuat de percak yang ini ke railway do lengba kilat pathai kubor Henry de Chimi yang ke Rairang ba wa hakani ke Nruterik yang uniu penai nakaliang ke JNC dan penmangga ya ka Black Flag Rally hani apa so Kleriat kam cibenta walaupun pau ya ka sarkar wa i percai ya kani ka jingtmu ka yang ka wa wanra ya kani ka railway cepo kani ka distrik ka yang i lene cepo kani ka headquarter ka yang i kawaan ka jingtmu yang kani ka Black Flag Rally ta walaupun kemo yang sachisen ya kani ka sarkar jela ka yang i ya kimat kijura kiwa kesen de depan sang tho pai ba ga akini kisngi kiwa de dep lengba ka Safe Jaintia Mission tanagaliang ko yung nga kamu Presiden Rangba yung ka Jaintia National Council khudber aypi ki prado ki prasnam ki yung i khamtam ki prasen bhalang kiwa de mi chekmat wo percha egani ka jingtmu yung ka sarkar wo wanra ya ka railway chagani ka district ka yung i wo wan pi hakatai ka sngi hagan ruterik wo penyu sekiat pi wo pi percak sekiat pi yang ni ke jingtmu yang ke sarkar ya ni ke raliu penman ban i ka apa Kleriat usdang ya kan do na gate sister pun ku di ka hadu ha DC office ban haden ni te da em ke jingilang ka walengkot akmat mod yang mu wo kyang nangba ta kerpat le ya kinong song yang ka East Jaintia Hills District bat kamjo le yang ka Jaintia Hills ro ko wi wo sno bhapi wo wan wo e ke jingkerchan ka yang pi ya ka sen kenang wa kani ke jing percak ka yang i yo man go ka wajok ne ba hadu man hadu kat ni ihi kam ka district lene kam ka Jaintia hi wong pusnya am kami ya ka railway IMI chibon kinong rim hawa percak ya kani ka railway ya kini kinong rim kiwa i kam ka sen da emi ha jing to percak kani ka railway da pun snyawi ha kata ka rally ta karpa ni pi kinong chong kiwa maya ka yang i kiwa am ka jing snyaw kia kiwa am ka jing snyaw dap ram ne benta ka ri wa ka jag bru ka yang i o snyaw bha pi wan mi chaga ni ka Black Flag Rally yang ka sen kana wa ka ni ka rally yang ka sen yo man ka rally ka wajok ka rally ka wa pando tia pando dem ya kini kinong mi khmat ki yang i ta sachisen khudber pi o snyaw bha pi wan kerchan ya i ne benta ka paten yang ka ri ne benta ka manran yang ka ri wa ka jag bru ka yang i kuble chibon chejarbo